Khoya muk as ngarang khona part 5 to khona na kre khona hujing asina muk part 6 khona ngarang gi dogi makha saptha jarake khona Roman chapter 8 khona pa ki do adugi matungina aduna habdi Christa da leiba missing se khona mara leitre habdi shogi lona condemn tawdre habdi adu Christa da leiba habsi karama mino thawai gi mat hakchang gi matungina chattaba aduga kaidoba thawai gi matungina chatpa habsi sinaw sa khona sida flesh habse masigi maram de khona amu yengsi ko khona John khona flesh habse karino habse khona Galatians 5 ki 19-20 ko flesh habse gi meaning je khona amtang yeng minase Galatians 5 ai paza ke masi 5 ta ko 5 ki 19 to 22 ai paza 19 to 19 da ko 19 to 22 19 da khona paza ke flesh habse gi ato te keno sinful nature habni masigi maram da ko yengje 19 ko now the works of the flesh are manifest. Adi hakchang go bethabuchin the photo emadu can which are this makoni adultery nupila na fornication havni machi samane koina the uncleanness hang the lu the havni lasciviousness havni masiju hakchang gi matung na khoni hingba habjini ko idolatry laimoti laba witchcraft adi maiba jadu mantra gi thabuk ta way hatred thuku chaba variance motina daba emulation habju koina nawang ba ka habdu ko aduna rod asauba strike khanaba sedition adi khona mi bu serana lamjingba and heresy masibu seran turana takpiba and being khona mi hoba murderers mi hatpa drunkenness ju thakpa ngawba ko any nisha chuba laisuba degi other reviling samni masibu mi ga khana naina khana chainaba habjini such like of which I tell you in the past they wish to sustain shall not inherit the kingdom of God. Asiguma to missing a showing in Tolebata, Saloam. But they have the kind of flesh have the kind of flesh have zina, when a conneribze, flesh, quite a flesh labze, when a sinfulness having a sinful nature have the when a yawze, when a mamangos of when higre, Madudi cano can when sinfulness is the palmity, quite sinfulness among the power and delay. Haribo power the higher power album lay, lower power having a dupusida when a flesh have the Hakshangi Matune in Bahabziti can okay lower nature labze, massively lower nature the appetite patient desire habze, massi tabang of the consider palibum yamze, when a massive brain give black of the labor. As you mind to be missing there, massive kaino can aquina massive matun Hakshangi matun the supper lower nature and control to run supper mission at all, a quina pap over. Haina quina Adam Kane quina Masai Machine Quina Haji. I do a romance item chassis snaps and do in a quite a sad Padana Hajake, Romance chapter Ita Quina 5 like Reduga. Here come verse 6 to be carnally minded is there Haji. Quina carnal mind over quick punje Aduna Hinchai over Punu over have the sinful mind over have the massive palm nihane. But to be spiritually minded is life in peace and Aduga. Hawaii we have a spiritual way, a quick the spiritual level. Mind wait already when a hingba punsims in tabale have. Verse 7 because Marandi, the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be henry. When a carnal malay is showing mark the young boy. I don't quick carnal malay showing mark the young play had the cano, papa don't tell him. Saitanju, when the zone I 44 matuna, out putting him up, pap, the imagine them talk with the wrong have never. I don't tell him. The Michael the Naquina. Carnal my labor have said, Massineva. Massi shogi logi makazu pondre. Hang on, it's not subject to the law of God having logi, upon logi, makada later, neither indeed can be called, or besumamore. I did loan habido, carnal my legati loan have in Larway, Kadunusha in Bungamro have. I do it's not a carnal my legati. I could be put the motion from the certain call, other carnal mindy, quena late, Karamamina, carnal my light, Karamamina late, I've seen. I don't know when a carnal man has a consider in Bush option, and a man had a paptan, the carnal mind has this never. Masida when a lower power had a quick lower power, Masina, Masida, when appetite, when a patient, desire having Madu, when a side pagre, Galatian Kagi, when a 5 key, 19, 20 or 21 day, when a park rev. Madugi, when a jango, but tabuxing a door, the whole lives a carina, no I appetite, a patient. Desire have a machine never when the Taurus is now. I don't know how lower nature and conay, Massina, a quay higher power have the Masida when a conscience later, reason later,
will power lere conscience habsida ishona ikoi da ngang bi bse kari gi mapa na ngang bi ha conscience akoi gi brain gi akoi gi frontal lobe ha ko akoi gi frontal lobe de akoi si je akoi si mamang thang basuk je masi bu frontal lobe ko we hai de basida akoi na conscience ne reason ne will power ne leba masi ko akoi frontal lobe sida adune ishona ngang bi bse conscience ngang bi ne thawai sem ngang bi bse akoi gi conscience hai de basi conscience da ngang bi de ni ngang bi da kan da akoi na asumba apa ba bse khangan ne ba aduga reason habsina mu fazana khoina khantaba ngamni masi inbana mangjaba karino indabana mangjaba karino habse masi khoina fazana reasoning power handi khantaba ngambagi do ko mamutana khantaba do hena masina tawne adugi matungna masi khangaba matungda fazana khangaba matungda koi will power sina inba indaba habse masi ge makha pole aigi will power sina ishoda piragadi aduna ishorna khangan ba pamde habdo madu thadu oni aduga kaidoba aduga akoina ishoi aningudu matuina sarkharne ba sinawsa aduna will power apse amroi mi amna paw khudum chanba ngamba ngamda bhaibse will power gi matuina will power se governing power in the nature of man have machine akoi mi khudum makse oina control to wigi thabuk se will power na control to wigi mase akoi gi ko aduna masi gi will power je akoina sanctify to badai thawai sang gi mapana sanctify to ruga koi gi will power se show da piraba show gi khatang makha ponjaba taragadi akoina पाप तो तो पुंसी है तो खुन ओइखने बे सिनावचा अखोइना ngasai gi lower power sina ko adum control to dingai di kai doge habe matam da ikhoi je kai dong ning da ko akhoi adum pap to dun adum leira ne ba aduga mathang da akhoi spiritual mind have je akhoi kai no mo akhoi yeng se ba akhoi spiritual mind have je di kai no kan da energy hai gare higher power sina ko akhoi gi lower power se loina control to ra ne ba masi karam ba matam du oithui habe matam da mi ama akhoi na nong na hek pok matam da kai doge matam da अखोई कर्नेल माइंड लेरंबदो अखोई हौजी थवाइना नंगना पुओबगी मपाना थवाइना कंट्रोल तौरबने अखोई स्पिरिचुअल माइंड फंगेबा अदुने प्रभु जीशु ख्रिस्ट मोंदजु माना पाप सु तौ तौ दे हते मा मामा पुंगदेगी हौना माजे थवाइ असेंबना लोइनारगा पोएबा माजे थवाइ असेंबगा लोइनारगा पोखपनिना मरम ओइदना माजे पाप तौते अदुगा जॉन द बैप्टिस्ट हेक पोखपदिगी हमना थवाइ असेंबना लोइनारा पोरेबा मखोइद स्पिरिचुअल माइंड लेबा अदुबु मखोइदा sinful nature dile haidi koina lower power je denum laigini mipum khuding ta adu hairiba lower power laiba sinful nature laiba je masi koina pam na te adu hairiba se kaidoba masina haiba in la roi koina higher power jena adu control tawdinga lainingai diko khoje pa to roiba aduna koina hujik laiba punsi sida ko akoina nauna poga thawai sanguduna akoida dum control tarang di masigi laigini masigi battle je jisu krishna lakti phaw koina battle je thena gane ba adui matung de di masi battle je amuk laira roi ba khoida them bai je leiru sarga de athem bai si leiru roi bisinaw sa sanctified oigrane ba adugi matam do phaw ba koina thengna ba tai ba masini koina spiritual mind leiba habse masini saw sa aduina koina haire ba spiritual mind je leira ga de koina pap to roi ba koina mu ai makha da mu pa jare ke uti dugi Aki kuna verse aita. So then they that are in the flesh cannot please God have me. Kuna hakchang da lawar na sang habji gi matuna kuna hakchang gi matuna adam in batara gari khoi kedo ba ishobu pelen sung ngamro kari gino habde khoi pa badam taw le ne pa badam taw le ga di khoni ishobu pelen ba ngamro hai adu verse 9 da but ye are not in the flesh adu ba khoi Christ da oigraba mi du di Christ da pi graba mi du oidre in the spirit and khoi thawai da leire if so be that the spirit of God dwell in you adu mai oraga di ishogi thawai ne khoi da leire now if any man have not the spirit of Christ he is none of his ami khoi da ishogi prabhu jisu Christ gi thawai have di thawai asang bu khoi leiter ga di ma gi oidre kanai gi oire satan gi oire have ne aduna khoi je huji thawai sang bale ragadi khoi spiritual mind lere adudi khoi ishor gi masa oire khoi nong po ba mi sing ha do madu oire madu ni sinau cha masi da hairi je khoi na khanga do buji aduna sida ko if Christ be in you the body is dead ha je jisu Christ na khoi da lege di hakchang do siri ne hakchang do siri di sinful nature gi thaba khoi na sorry lower nature gi thaba appetite passion desire do madu khoi na higher power do control tro ga anum mangal leba anum si hal leba mathau to hondre ha ni madu siri ha ni se because of sin but the spirit is life because of righteousness adu thawai asang dunai khoi je hingal le have ne koina machine har ji naucha machine koina khanga do je asmai to dunai khoi je koina le gani romans akoi gi 14 da ju 14 da ju hai je 14 da mu hai ko sida for 13 da mu if you live after the flesh ye shall die akoi haksang gi matuin nei adum inglaga di akoi siragani haksang abdi lower nature do
adugi matung ina lower power dugi matung ina laiga dan siragane if you through the spirit do mortify the deeds of the lower and thawai aseng buduna akhoi gi lower power gi thabuk ching do mangan by the control tawragadi higher power do habni aduna control tawragadi ye shall live habni akhoi hingani habni for as many as are led by the spirit of God they are the sons of God have go shogi thawai na seng biba makhai do kai do ba thawai aseng mana sing biba thawai aseng mana habi liba makhai do ishor gi masa singni habni masa nupa masanupi singni habni snapsa masi kwai akhona maru oibneba aduna masidamu Paul gi experience am khoni yengche Paul gi Romans 7 da haidu maduni se khona mu Galatians 5 da Romans 7 di pararo gi khoni Galatians 5 se em tong pazarake masidamu Paul gi experience am masi kamai oige haibu matamda masineba Paul na Prabhu Jesu Christ ngenda loksan ring mamang lo oirambado siniko 5 ki 16-17 this I say then walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh and thawagi matul ne salo aduga haksangi koina lower nature na lower power na haib dugi matungina chalaganu haibneba masi koina khanggadause masini 4 maramdi the flesh lusted against the spirit id koigi lower nature jina higher power haibde thawai asangdo madugi mayakta dum thabak tawne moini je control tongnabani koina ngasai do lower power ga higher power ga control koi new vibes de ko higher power ga lower power ga fight ne si leje thawai na chingbi ba aduna spiritual mind madugi ani gi maning dene aduna lower power na sai higher power ga control to ne adum hona ga ne ba higher power na adum lower power ga control to no hona ga ne asi adum khana adum lai gi ne have je machine si da haije and these are contrary to one to the another amaga ko yeng na ga ni so that ye cannot do the things that you would aduna maram aduna nangna tawba pamdo nangna tawtabado aina tawba thadongbado nangna thadokdaba aduga maduni akhona ngasai Romans chapter 7 da akhona paido Paul na habdo akhona pungning hongring edadi masineba lower nature jin adon control torneba aina phaba torju tawbu ngamdreba nongna pokthini di tawbu sumang ngamroy aduna Paul na habje aya phaba shoge chumbudo kaino habje khangye adubu aina pama phaba su tawbu ngamde phatabado nam toy phataba thadone phatabado thadokpu ngamdeba hango adum tawre aina thadongning ba phatabado nam tawduna lei habje masineba sinawsa akhona khanggadobje adubu akhona Galatians 5 ki 18 dam parke if ye be led of the spirit ye are not under the law heko masi yam phajai ko akhoje thawaina chingbi batagadi not under the law gi makhada leitre hani akhona Romans jo khane Romans 6 ki 14-15 jo khane parke not under the law habegi makhada thawai aseng baduna akhoi chingbi ragadi law gi makhada leitre habdi law na khoi bu maran sibdo under the condemnation of the law that habdo law na khoi maran sibdi sishunu habdo adugi makhada leitre haba maramdi karigno haba matamde law na habdo khoi illeba thawai na haba khuding to dum illaba khoi law na haba illabne thawai gi na khoina lamjing ju je keno ishogi law nga han ngani adubu pulap tinga haloi one day at a time habdo ama khangam mutung ama step by step ne basi the growing process ne ko school tamba ngang amna apikpa yedagi bc class 1 2 3 sum matang sum tang khat podo maina khoju step ama degi sum matang ka khat podu neba khoina sida haise khoina Romans chapter 6 damu yengse masimina under the law has the mina mu seran turana ko bible gi matung ne natta bi the mina yam sana ba mu leire masiji mu yengse 6 14-15 daje the 14-15 ko sorry Romans chapter 6 ki 14-15 ai phajar okay for sin shall not have dominion over you pa na khoi bu control to duna lehen ginu for ye are not under law but under grace na khoi di karigi no khoi law gi makhada pa khona wayan ja thangi makhada leitere thojan gi makhada leire karigi dam wayan ja thangi makhada leitam na di Prabhu Jesu na ikoina pugada shogi law na ko adam na tawna ikoina pa tawna khoi khode mak shisnu haina law gi makhada condemn tawrumbune adugu Prabhu Jesu na ikoi gi dam la ga sibi khre aduna maram moina khoi condemnation makhada leitere hojiti kanai makhada le ishogi grace ta khoina ngarang haigre grace ha je kedong ngai neba ai papi oiba eje papi adum oini ngai nate ba grace ha bse papi oining ba huran ba oina ai adum hinduna leiba punsi oiram bado mitula na duna leiram ba punsi leiram bado migi ima ipan haibe indana leiram ba punsi do shogi grace to bibiraga ima ipan haibe inba aduga
mi mitula nadaba mi ki mapo hurandaba ishogi yathangchingdo adum induna ishogi thaujana aina ngamdaba adu ko ishona ngamalaga aina isai thandagi pangana koina huran ba habje thadok ba habje ngamoyba shogi yathangchingge in ba habje ngamoyba adubu shona grace bibiraka jisu kristongna thajabing mapana mabu nungsibegi mapana masi koina ohelakpaneba loina punsida change tawbane adugini koina habje logi makhada leitre haje maramdi khoje nongna pobe misingdi logi makhada leitre haje aduga 15 da mu haje yangshi what then shall we sin khoi pap tawchira because we are not under the law koina law na khoje maran sidre adudi khoi pap tawchira hamni not under law but under grace hamni god forbid hamni khoi ji thawjan makhada leire aduna khoi law na khoi bu maran sidre khoi pap tawchira hamni cái hay Paul mà sao nó cái hay no hay God forbid show nó yaad em này show nó khơi bộ maran sidra cái chú cái đó ba ai khơi cái đó ba show cái thầu giàn mà khát lên cái chú khơi pap tàu bẹp xe để pap tàu bẹp đi lột thu gai bẹp xe yaad em này maram dia khơi amuk thu gai ra cái đấy khơi supposing kia ai giờ mi cái mà phục ra rồi khơi jail đã phá jail đã phá rồi mà tung đấy giờ mu tha đồ đấy jail đã tha đồ đấy nang khang được dan tàu nang huram đó nang fine thi khang dia mà khang dia loi pire adu nang chen degi thadure adu dadi ai je amu ana matu ki huram ba mi ki huram do amuk tawraga di ai je chen da pharo ithra ba masin ni na kana mi sing ai je ai khoi di thawjang gi makha da leire khoi lo makha da leitre akhoi di tawning ba taw ya re masi chumbra ba ai mi halu ba je da leire adu aina phangmam thokpa dandi pibam thok da pire fine thi ba khang de du pire anna tra kana gum adu tawre taw ma thun ai je da mu thadure amu ai mi halagadi ai jenda leiro haba mi na haji ai amu mi halagado ai jenda leiro an ning tamne han si kanana karamba sangsara sanna ba yagani it is impossible ne soi oi thoroi dabni se mi haladi amu jenda sang bata adu gine pol habse adu khoi thawjang ye makha da leire hadi shogi khoina pa tawragadi khoina thawjang jam phange adu tadi amu khoina shogi losi lagum jira thugai rasira khoina pa tawrjam shona yade han maramdi amu tawragadi khoi condemn tawne ba machine now khoina khanga dawje khoina yengse aduga mu khoina Galatians 5 ki 20 to 23 de haje khoina thawai aseng bana dum haibaje khoina dum in bataragadi induna sap pataragadi kari phangi haba matanje fruit of the spirit do but the fruit of the spirit is love habni nungsiba lairani isogi thawai aseng bajigi khoida lai habagi khudamje kaina ulakani karine saki une nungsiba habse lairani joy habse laigna harauba peace in thata thaba lairani long suffering ko mina ko thi ngang ju ko saudaba asauba tappa phathaba leibudo anum lairagani sida hai ko patience lairagani gentleness nolokpa lairagani mina ko pala thi ngang ju ko koina khumbagi wakha lairag goodness lairani afaba laigini fat thaja vibes ju lairagani koina hare meekness nolokpa laigini temperance ko temperance habidi an afabo rega ju ko hena sadaba phattaba makhidu thadokpa masi temperance habdo self control habdo khoida lairani against such there is no law hani asiguma mission ge lairaga di mokoi da law sanadre hani hengo law ileba mission di law kai darkale afoba mission koi gi leba amda leba good citizen amadi kai doba shogi sangbidana haibdo loi ilamgani mokoi da di law gi mathau ta dare ba chalaga su adum tawro hamne aduni thawai sang mana chingba mi lairaga di mokoi da di law darkale itre haibdi kai no kanda mokoi law indre haibdi nateba adum mokoi masana adum loan haibdo adum in leiragane thawai sangmana adum loan in bai ilan bai thabuk janum tawrane ba ishogi thawjang gi mafana asumaina adum tawragani habje masine ba isnausa koina khanga dawje masine aduga Galatians 5:24 ju asumaje they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust habje if we live in the spirit sida 25 if we live in the spirit let us also walk in the spirit habje masina habde khone Christ gi oiba misina hakchang gi oiba thabuk sing ase loi mangale nawar nature na haiba lower power na haiba singje investing gi loi na mangale habjne ba sinausa aduna ikhoina matam khuding da thawai seng buduna ikhoina adum ngangbi reba hairu do khoina adum induna chalabdi khoi longa khoi thabuk se tawre ba khoina loi wakal khalu drju yare thawai seng buduna da haiba meko khuding surrender habjni Christiana magi punsidi keep surrendering and couldn't issue the surrender to labor. Don't labor. Surrender to labor. Hide the surrender to Wadi Quina Shona equate the Kangala Caneva, Temptation Lakani, a Quina Matangi Topitamu Yanks from Masi Manamda, a Quina Masida Luibinati, a Quina Shona Paco Pire, a Quigi, no Pole, Pola Matunda Quina, Tawasham Pana, Shogi Doors in Matang, step by step, Mahan, we get Tabukitoy.
adu hairibsigi process masi sanctification ne aduna mathangda khona sanctification aduga masigi maramda ko khona temptation asigi masingi maramda ina khatang ngamjagiba masine hairibsina ko step by step ishore hena nangna duna lahelibne bechna usa adu itari khona ishona haibsindo khona ishogi yathang chingado khona adum khona induna khona chapang ngammaganeba masini china aduna khona matam khudingda khona kawroi debdadi khona prabhu jisu krishna munda surrender to webse surrender to webdi shogi achumbudo aina khangeba surrender to webdi aina khanga kanda madugi matung indana shongada aina ngamdabe yaiko aina ngamdabe aina kaiguma thapa ek tawbo matanda aina shogi animujina teba aina thadok ngamdabe habit chugradi yu thakpa ai khudam ai yu thakna dum lay addict chureba ai je kedawa adu ishona nga ko matamdadi achumbudo private gi krista gi jisu krista ga pau pau lorbo matandadi mase talakpa yai thadu nangakpa yai mase ka aduda short surrender tawbo matamda struggle oini nangko aina di thadu ni adu mu hakchang number mudan awane san number mu lawar por da number mudan adu matamda yobo matamda thangna kane adu matamdu da khoina khoigi aning baje short surrender tawbo ngamakta be yai adu matamde khoi ko shonganda khu kun da khoi we have to Prabhu Jisu Krishna ki punchida kedawa he was a man of fire Sagyamati Prathana Toba Ayukta ko mi kana sawa dingda jungle da chala Prathana Toba adu matamda khoina Prathana hai maru hai bisnauja ku kulaga ko khoina Prathana Toba dame Prathana Toga khoina Ishwana pangal do pirakli phawa khoi Ishwana da hajar dawne hajar Prathana Toba taw matungda aina temptation la ju thak ngai gi dam ko temptation haira ko matam du ko aina thak dana satpa ho dawne Hengo mina hairagazu mai lay to sa pa ho lo ne he ho ba matan ai ho la sa pong ne ba paralytic men do the bet kona Bethesda da leba kona paralytic to the kadwe mo ki pol do the leba mi chai kun chan pan kaino to dun leba mi da nang chanin bra hai ba matan da ma sa ni ya de ho ko chalu hai ba matan ma kai da we ai di ngamo ai di chai kun chan pa ai cha pang andra ni prabu ai di ngamro ina ma hai de ba ma shona hai ba du ma thaja ya ba promise to thaje thajara kana mana hek thaja badu na mara mudana ma khungthang ma satke hena lepo ek hogalakpa matam da kedoba ishokna sakti piraga magi hana siramba singni namre chandara ma myamdo kudak ta phange phalaga ma satpangam neba masini akhoi gi thaja bagi experience habje thaja bagi hiram basi da khoi sakada bude masini ba an bada ishoge asumdo khang kana khoi thaja bigi mapana hariba ishona takpi gi budo khoi gi ishang onda laiba shola bu shola ba sakti gi loinina khoi chani ngai do hau se he hau pom matam da ko tu ba yai tu ro su tu re na ninga ngai lete ada pathna ta udan amo ta bu matam da sat pa hau pom matam da shona pangal pirakani sat pa parakani ba dun da thaja ba shong khang khala kane khoina thaja ba je ke du ge matam da shona khoi gi achum bu do khangal ba matung da khoina indra ba shona ha bu indra ba khoi thaja ba sum sondara kane khoina sum thaja ba je shona ha ba mu khoi khoina khang ba sum mu khide sum ilaga chat pa matam da khoi gi grace hai buju hen kalakani thawai sem buju hen khoidam mathau torokani aduga thaja buju hen kankhatpa oirakane khoi thaja buju hen kalakani abraham ju adum ngai aham matam dama shobu yam thaja buduna maro mudar ma hai shona kai hai jenji ko magi kenan magi khona kaino tire hai ba mafum khoi gi hana mesopotamia hai ba mafum hai tara mukhoi mapa mapu sing da len mafum do nangi napa gi lamdam da thato lao ina no work kenan haibam pham jita pi ge haibam tan ma isho thaje buduna ma mai gile mama pam sim no sina ba sing loin thado ga ma na e henko adu la ba mutung na mu kaidawe ishona khon genesis 12 ta mu hare shona ma ga kabinan seme henko aduna kabinan seme adu gi mutung dari ma ga warem na re shona haibam kai in ge habse adu ga mangonda shona ju wasak pire nang na sanu pa ma ju pi gi nemni adung yemu nangi Thuamsa masing thiba ngamra ngamde admane nang daraja oigine hamne aduna aduiteli nang shoga mini hai tare sakam season dem puren mini pani shubda unkau hamne shona hamne ma ille magi shum step by step shona magi thajab de shum yengapne adum matamda ma sei sam suruju magi nupin sei moda suruju anga phungande adu masi aroi ba sai ni magi dam kyam isho thaje hamjo adum matan ma sungda thaje de thaje dabnu mang derma nupi atom bi hagar la hole muti imung da kangkhong sai Henko, which is Pitib the Lanta was it, Maduni, Hagar Habaze, my small have a massage, Pitib the labor, Lam Migi, National Kudimaka Lanta, Winnie, Aduna Muslims in Yahuji, Canadese, Amaga, America, Hungry, Amaga Hungry Lebanon, Iran Toji,
lan sokna ba habse lei ne habse bible haibe matun amasi ori bane ba isnaushin maduni adumai tore adugi matung deri ma ke dore haibe matamda adum moina ma je adugi matung deri ishona mana shoi tholoi daba mongonda ko ke debe matanda magi nupina sahi mogda suroga magi khoiga meski matam loi khraba aduga khoina magi wumdo khamgraba matungda ishor gi miracle am taroga magi anga ma pokhale adudagi de man khamire oh as aina hana ishor wasake buje am thadar mari kyam phani ishor haiba makhai je oina thungani mana haibuje dum thaza duna in vibes na kwai phai habne adui matung de man hai ai gi punsi da lem hori ba punsi da dikhe ba ishor na haide ba hai ishor na haiba je dum ilage ishor na aduna ishor na yada buje shu toroi mai mapung chaping na lep khre adugi matung de aroi ba finance test ma phire kadi test no anga amado poe Isaac poe saure amakatang puk chaba masalo kathu um haire adu matanda ma kai dawe sure ma sigrede nang nai ngona wasak ku nangi ai khoi dana je ke doba thwam sakuna masing yamune habdo adu maina oigine habdo adu oira ro ne sho adu ding amoy ma haide ma uti de egre mana magi thajil ke no kanga ishona ismail je si hanba ta ru amo hingalan gini habje man adu phaw thajagre adu ma pore morada maun morada pure numi hum ni sale adu mai mangak to ka ke sing mathak da thamne ka ke tobum tane shona ka kanu ai khangi nang ai bu yang ki mini habse hai adu de gi ma the father of nation ko from nation out adu de ma gi thajabje kam thengre adu ni khoi ju step by step shona khoi da khangan ba chumbudo khoi na sum ila kan da khoi gi thajabje adum ila sar kan da khoi gi thajabje sum henkala kani thajab henkala toi matung na khoi gi te se ju ko pi am ba de gi sum sa khala kani ba sa khala ga khoi ji lam cha che shogun he ne oi ni habse masine ba adu ni sinaw sang khoi na mato karan na pa thado kara gi habse ai na buji hai kare simple as spiritual mind flesh habse kari no habse adu ga roman chapter 8 mi na la na pa na ba habse khoi na Christ da lai raga di khoi maran sidre habni adu bu sida who one not after the flesh but after the spirit habse kana bu bam tan masi yaw de am tan masi lok thok le there is no condemnation to them who are in Christ Jesus lo gre ato ko version ching lo gre adu bu aseng ba version da di si ni habse sinop sa adu ne khoi na khanga da bdi maduni adu ne khoi ju ngasi khoi thamoi je shor pisi adu ne show na khoi thwa aseng bu pinna bi mu pa na khoi na nang na po kan da ko punna ma show na khoi gi sinful khoi gi spiritual incarnate mind na bodo show thwa aseng bu po gan khoi gi higher power na lower power je control to khoi na pa chen da pa punsi khoi na me ko kuding khoi gi pa na ding mo masi show na grace bi ba adu gi ma pa na adu gu ma punsi ma do khoi hing bang ngani punna ma se arang ko bam pi ba show gi lo nga pa adu ga show gi pa ko pi ba ma se kana gi thabang no show na khoi da subi ba show gi grace asuna ton ba loina mang ni habse masi khoi na khanje ba adu ga khoi shomon ma kha ponje ani chkhang haire ba samon asigi ma pa na khoi na hauki ba punsi da ko sinaw sing tabir ba mi am sin na khoi ju hauki ba punsi da ko adum torom ba pa se khudum chan bang nam da na ko khoi na lairam ba ko adu bu sinaw ma se haire ba ni se khang ba matung de gi de khoi प्रभु यीशु ख्रिस्ट मोद मखा पोलगा को खोन संगरगा प्रार्थना तरोगा हाइजरगा मागी थौजान फंगगा मागी फेट अदुगी मपाना थवाइ सम पिबिबगी मपाना नौनो पोपगी मपाना इखना पाब याव दो पुनसि अमा हिंग बाइबजो ओरे सी हैबसि आइना मयाम हाइजरी नखोजु पि दबले मगदि खोना शोदा थवाइ पिबिउ शोना बो पिबिगिनि दुगो खोना मथंग दामु कमाइना मथंग खोना हेने खोइ लमचा साजजे क्याम वांग कने हाबदुगी मरम दो खोना मथंग दामु नेनसे aduna tabiriba mayam da ishona boti ba to oshina ko ishona na patna da ose shaga da lebe pa isho yam ta ka sere na se se na bana mina se dai pa asuke matik phaja khra ba khona pa yaw da na ki thaujan nong da thaja ba na na bi ba thawai sam ki ma pa na pa yaw da ko kun se ma khona hing ba ngami ha ba se ma se ki da ta ka sere bona mai pa isho ko isha gi pa ngana lebe na te ko pa nahana ikoi bu nungsibi ba Prabhu Jesu Krishna nungsibi ba mahana ikoi gidam nungsibi ba hoji choma ikoi gidam haijat biduna ikoi da punamo kana thabuk sabi ba achi gi ma pana ni ba ipa koi na ukiba punjira to kiba ram ka yaw sung apiu adun tar bichina sung na su koi gi thamoi pi gidaba ari ba punsi ma hinduna na no pok to ba punsi ma
ꯂꯩꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯆꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ